Бүгін 11 июл 2021 жыл базардың ең артқы тарауына келіп қалдық туғандар. Кезек арзан мұналарға келіп қалды. Bir қатардан мұналарды араластырып тартамыз. Видеоны аяғына шейін көріп бізді қолдап қоштап тұрыңыздар. Бұл жерде Матизден баштай берейлі. Матизден пұлы қанша екен ака? 160, а? 160 екен. Варианттар бар бі? Жоқ, ака. Телефон номерларды айтыңыз сөйлешейлі. Жылы 2000 екен, а? 707 менен екен телефон. 62 54 37. Шул номерларға байланышасыздар. Сөйлешесіздер. Мында Opel болып қалау бұл, а? Қанша сұрады ака? 98 екен жылы 709 менен 197 227 деген номерларда. Бағасы қанша болды ака бұның? Ақшасы 150, а? 150 варианттар бар ака? Варианттар бар. 150. Мерс поддержка. Бағасы қанша екен бағасы ака? 150. 88 объем 2-3 екен. 0559 мен 65 55 22 номерлары. Көрдастар. Вариант обмен болу ака? Обмен болады, а? Жақсы. Арқасын бір көріңіздер, шым яғынан. Көріңіздер. Қанша сұры одасыңар, жүйт? 245, а? 245 кен бұл. Бұл гольф бұл қау ака? Қақатар одасыңар. Шындайлы? Интернетке? Сен таппалма ака? Жоқ, таппайлы болды, штаманш. Таппайлы ойлы, а? Все, түшінікті. Бұл жерде қанша екен ака пұлы? 250, а? 360. Все, ака. Көк түсті көр отасыздар, жақша болды. 2001 екен, 0552 менен 20-46-20. Объем 2. Спортивный вариант көр отасыздар. Шусаңыздар ашылады, әмәс, шусаңыздар. Варианттар болуы ака? Балки мұна шықса, үстіне ақша қошып береміз десе таплаталы, а? Сөйлешіп көреткен, сә? Сөйлешіп көреміз, туғандар. Так, Ницсан дейтім ол жерде. Ницсанға қанша сұралады екен? 78 менен 66 96 94 номерларына байланыш беріңіздер. Объем 2001 екен бұл. Коробка автомат екен. Шындай. Opel Vectra. Сіздер көп сұрап қаласыздар кейді. 73 мен 22-20 73 93 жылы шығарылған. Мына ол кімден екен? Сіздерден бәка? Мұнан басын білбедіңіз бе? Жоқ. Қанша олшы мүмкін, а? Мұна қанша? 120 мың, а? Мұна қанша сұрау да зака? Бұл да 120. Тазда ғой бұл. Ақ түсті көр отастар. Универсал. Бұл 220 менен 51-31-31 номерлары. Қазайын ұшауы? Жақшы. Салондар бір қатардан көріңіздер. Қырғызстанға Ошқо салам жолдап қой. Мына ошыл жігіткен. Не қылауыз ака? Варианттар болуы? Балким, мұна шықса, малсал, тайпай, атпат дегенде. Шылаш өрөз, а? Машина шықты. Көбінше машина? Жақшы, машина. Багажы бір ашпайсыз бі көріп қойлы? Мұндай алыс чөт, а, негізі? Мұна көріп отастар. Музыканы қойып тұрағам. Жақшы. Азықы мен айтқан телефон номерларға байланышыңыздар, тез арада шалыңыздар. Мерсе қанша сұрады ака? 250. 02 806 деген номерда бұл көріп отаса ош. Шығарылған жылы қанша ака? 97, 2-4 екен. Кожный салон. Жақшы. Положение жоқ екен да, а? Бензинді құш керек, айдаш керек екен. Телефон номерлары 0555 мен 60 00 Bir tartayla kayçına göröylü. Variant жолдору бар ба?
Балким уна чыкса шытыр керекпи? Нак кака боло турган канча болот экен мындай? Элдин алдында сүйлөп коюңузчу бир. Балким ушул жерде көрүп аткандардын унасы болуп калышы мүмкүн. 220 болушу. 220, а? Дизель бака? Бензинби? Жакшы. 275 миң пробег жүргөн. Кожный салон туугандар көрүп атасыздар. Карагыңыздар. Аукус, магнитофон бар жок жайында бака? Музыка даңкылдайбы? Болду ака. Трассаны алат экенбиз да буну, эгер балким алсак. Болду. Сүйлөшүңүздөр. Тез арада байланышыңыздар. Номерларды айттым. Чалыңыздар. Могул жерде Мерс Ешкабы же подешкабы? Ака канча сурап? Ешка, а? Канча сурап атасыз ака? 220 миң. Вит звер го, вит, а? Караңыздар. 220 миң сом сурап атат. Көрүп атасыздар. Спортивный вариант. Витти карап коюңуздар. Телефон номерларды айтабыз бака? 220 06 98 07. 220 06 98 07. 06 98 07. Чалыңыздар, байланышыңыздар, бааны кылыңыздар. Балким дал ушул уна сиздик болуп калышы мүмкүн. Бул жерде транзит номерда серви турат, жол тандабасы. Honda серви бул 2000-жылы чыгарылган 73 менен 14 29 83. Ака канча бунун баасы? 450 сурап атам. 450ге кеми бар, а? Бул рестайлингпи дейм, а? Рестайлинг 2000-жылкы. Жакшы. Көрүп атасыздар. Сервин абалы жакшы. Российский транзит Кыргызстан номеруна беймарал өтүп кеткен да, а? Өзүмдүн атымда. Өзүңүздүн атыңызда. Жакшы. Базар канча сурат ака мындай? Накка канча келди? Канча талаштыңыздар? 85ге чейин. 385ке келди, бербедиңиз, а? 390 400 кене тиктиңиз. Ошого деген ой бар. Жакшы ака. Вариант болобу эгер балким уналар болсо, үстүнө акча коюш беребиз тууган десе? Болот. Болот, а? Ал жагында сүйлөшүп көрөбүз ака, а? Жакшы. Могул өзүңүздүн номерларыңызбы? Мына ошол өзүм. Жакшы. Бир катар дагы көрсөтүп коеюн. 73 менен 14 29 83. Чала бересиздер акам. Трубкада болот. Байланыша бересиздер. Могул фитпи, а? Канча сурап атасыздар? 320. Кара түстө көрүп атасыздар. 2002. Бул объем канча болуп калат экен? 1.3 экен. 770 менен 36 36 64. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына ушундай. Күн кеч кирип кетти туугандар. Фиттер боюнча дагы кичине маалымат берип коелу. Азыркы учурда малолитражка унаалары кымбаттоодо. Бензинди көрүп атасыздар 54 болуп калды. 60ка дагы чыгат деген күмандар болуп атат. Сөздөр. Негизи малолитражка унаалары кымбаттап кетти туугандар. Чынында айтыш керек. Бул жерде Мерс 210. Bunun baası kança сурап атат экен, азыр эгесинен сурайбыз. Окончательно 250 ака. Бир аз түшүп бересиз ака. 96 экен, а? 508 менен 06 77 канча бул? 77 74, а? Көрүп атасыздар, күмүш түстүү. Эң башкысы көк түстүү, кожный салон экен, а? Автомат. Автомат дагы экен. Пробег канча 391 миң жүргөнүн көрүп атасыздар. Телефон номерларга байланышасыздар, варианттар болобу ака? Эгер балким мына болсо, үстүнө акча кошуп берем десе, сүйлөшөбүз ака? Жакшы. Сүйлөшөбүз. Салышабыз, байланышабыз. Мына Ешканы карабайсыздар, Ешка. Пулу канча экен пулу? 280. 280, а? 280. Бул 95-жылы чыгарылган. Вит жакшы экен. Оштогу жүргөн. Ешка көрүп атасыздар 706 менен 90 00 07 ба аяга? Жакшы. 2 объем. Плита. Жакшы. Варианттар барбы тууган? Бар. Вариант жолу бар экен. Ала салкын түн ортосу ай жарык болду го буягы. Almera. Bu da 2003. Mekanik eкен, Nissan Almera unası. Номерларын көрдүңүздөр. Пауза кылып байланыша бересиздер. Канча сурап атасыздар?
200 а? 200. Варианттар барбы? Вариант көргүлө. Көрөбүз а? Сүйлөшөбүз а? Байланышабыз. Жакшы кабыл экен, көрүп атасыздар. Стеклоподъемниктери 4 эшиктики тең. Бар жагы иштейби? Жайындабы? Все. Комплектация полный экен. Мына ушундай. Сүйлөшүңүздөр. Мынау поддержка. Сизден бака, кайсы сизден? Мына эшка бизден. Эшкабы? Канча экен мага? Канча сурадасыз? 200 а? 200. 170ке накка. 96-жылы чыгарылган 0559 менен 96-45. Салондор коробка автомат көрүп атасыздар. 324 миң жүргөн. Жанышты караңыздар. Так. Эшка сизден бака. Бунун баасы канча болду? Bunu 330'ga verilem деп турам. 330. 380, а? 330га накка. Варианттар болобу же жокпу? Вариант жок. Вариант жок, а? Нак. Көрүп атасыздар, кара түстү. Жылы канча болуп калды? 94 3.2 объем. Караңыздар, механика. Көрдүңүздөр. Телефон номерларды айтабызбы? Байланышайлы. Дискаларда кандай бул? Оригинал бака? Nesi? Дискалары. Diskaları o orijinal. 705 менен 3114 ушул номерларга байланыша бересиздер. Бензин көрүп атасыздар. Долларга $4500, жакшы. Салыңыздар. Бул Passat бул да сиздерденби? Так. Номерларын айтып кое берейин. 230 миң сом экен. 709 менен 82-72-13 93 жыл чыгарылган, абалы жакшы. Көрүп атасыздар. Эси жок экен. Мыналарда тартып коет окшойбуз. Калып калыптыр. Мыналар сизденби? Мыналар сизге карайт да? Бунусу канча? Мыналы 200. Мына 150, мыналы 200 экен. Кайсы номерларга чалабыз? Алдында бар экен. Көрүңүздөр, бул поддержкалар. Телефон номерлары мына ушулар, байланыша бересиздер. 190. Титан дискаларда. Бек өтең.